kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat bidor. Yaga music video bala ay kerteng Wahrew tourist spot. Yaga bala shna bat larwai da uba banker karkongor bat u DJ Atonix. La Paidbah haka kat sautarik u nopra arjar arpo. Haka jingelang ka bala long ha Shillong Press Club da u acting sardar jongga sobar sardarship uba IS Japang uba long ru kumu chairman jongga joint committee ka elaka sobar bat elaka nongjri. Haka bala sakhilang da u secretary jongga elaka sobar uba Ksan bok lang karshi. Yakani kicing ruai on Pyllait ru haga YouTube channel kabala ay kerteng banker karkongor u kaitor. Yakani kicing ruai jing shisha ngarwai haga program kabala penlong da ka mo joint committee jong ilaka sabar ba ilaka nongjri haga program kula dap dang man haga ni gatayo kibala dap. Tiang la shio idea par bangan sna sunan da ka video ban pen saknam sunan ya ka jaka Wahrew buat ban pen kemau ya kibril ban nom berat jabok benom penjabok ya ki caka jungok kai tiga tahi di jing temu jong kene jing wai ban kemau ya jing itnat jong kene caka batru ban nom ya le jakria ya gini tourist spot Wahrew tourist spot ya gini jing wai ya ke music lale ada i DJ Atonix ya ki kene jing wai ke sul jing wai lale di dah manga ban ki atat ngor buat kidon ki arngot ki nongsha ki don hangni iwe de I ridalen sotun ba ide I Rebecca nongse ki balong ki nongsha hakni ka video jinruai bakerteng Wahrew tourist spot Wahrew tourist spot how you join committee apre ilaka sabar bat ilaka nongjri balong halor nongrem bangin penne persa ye kene bawa bangin nam ailat ye kibriu bakin le do dusman sani ban penyap dusman ye ki do ha do ran ni thau nang ye joint committee bangin yada halor kita kita buat kebakam pengsan ya tolong hadir wa layo bersna ye di jingkim makalian jom ka serta media ni la pelalong makiban ko we na ki tourist spot kita kering ye nang wan jong kai ha kita jaga bajini but ni so tu shai but ni so salom kum baro arti di la ya jidot ni sikim but ya ne ka wa ka boleh rai yang ni kalau kucing kru bakal ini ndrei ka bakal kongsan pat kalau bangidan kam internet persai ka adu pa kinong ju wan jing ka pathairu ki wan chika jaga ni ngini trelang da ka bangin ni simlang ye jing ki khli ba ini ya long ki ba lekut bangin number pathari ki bilor ki plastik bat kita data cepat itu mesti di babat kia ataupun bang pelong ya clean and drive but ya awareness sepam sustainable tourism development dan dari nomor ba ikut di babat kia bagi ai jiwai tu nomor ni untuk share di babat kia ila lekbur ki program di rush pang jikut jik suba atau kadang ikut di babat kia dan lagi sodan bok pat bai babat kia lala kan ban shna ya ke jiwai kerpam ke ban dapat bakan ka Wahrew tourist spot masa mai publik sikat dia ya ipa parkir ya kejing lala jadi ban wanda kaling jengir ngin perkhat iban thau pentin kumtu pembai in supply mata Wahrew tourist spot